U Bosni me slave kao ratnog heroja, iako sam odgovoran za smrt 4000 srpskih civila. Ja sam ratni zločinac Naser Orić i ovo je moja krvava priča. Bio sam deo specijalnih jedinica Srbije koje su ratovale na Kosovu protiv albanskih terorista. Početkom 90. godina čak sam postao telohranitelj Slobodana Miloševića. Tokom demonstracija 9. marta 1991. godine bio sam uključen u hapšenje Vuka Draškovića. Kad je izbio građanski rat na prostoru Jugoslavije, odlučio sam se vratiti u svoju rodnu Bosnu. Kad su me postavili za komandanta u Srebrenici, poslao sam muslimanske jedinice na srpska sela gde smo izmasakrirali oko 70 srpskih civila u Zalazju, Šljikovićima i Ježeštici, a njihovu imovinu opljačkali. Pri ulasku u srpska sela sam, držeći zelenu zastavu, jahao na konju i vikao: hvataj žive četnike! Ni mačke ne ostavljaj! Zatim smo ubacivali Srbe, starce, žene i decu u podrume i ubacivali zapaljene gume, tako da su svi živi izgoreli. Zatim smo napali ostala srpska sela oko Srebrenice gde smo poubijali oko 200 Srba i spalili njihove kuće. Jedan od mojih najbrutalnijih ratnih zločina dogodio se na pravoslavni Božić u selu Kravica, kad smo pobili o 50 meštana i među njima nekoliko dece. Posle rata sam se nastanio u Tuzli, gde sam se bavio rasturanjem droge, ucenama i pljačkanjem jer su moji tutori iz Vašingtona uticali na Haški tribunal da me oslobodi za optužbe da sam izvršio ratne zločine.